Ini pas wajar itu iraga sareng sami presiden ikut satu aja ini sampai becek ini. Kelarapan itu bicaraan Pastor Om Swastiastu. Para penglingsir salah semeton keluarga lanang wadon sani patut batinin titiang miwah suksemayang titiang dugrayang titiang pinake kepakusare oleh keluarga titiang iriki jagi ngewentenang atur penyapa miwah ngenterang indek parikrama ring rahina sani becek puniki ape ngajeng titiang lungsur mantuke ring sebeton penglingsir saking banyak pelodan menawite sejerun titiang nyapa nyangge miwah veteran genah utawi aturan sani kalintang ketulan banget titiang lungsur gang renang pengambilan aingge para penglingsir miwah sebeton keluarga sani banget ciciman titiang sedulur jaging lantirang ini parikrama dugrayang titiang jaging minahang sapa sira sane presiden yang do sepemrau penglingsir sareng keluarga saking bayar pulang titiang newek muaste gede yoga taler niki wantah belen titiang sane muaste gede rongot taler sane tiosan sane netanunak titiang siki kalih niki wantah sami keluarga titiang iriki ring bayar aja sami upai ketan ring pasmeteran pasak iriki aingge para penglingsir miwah semeton keluarga ragan kami sani banget semayang titiang dugrayang titiang matur sangat minasang wentene raris kali mangkin para penglingsir saat keluarga saking banyak bulan rauh beriki pisarat kesedekan ring keluarga titiang iriki menawi itu wenten ini ketujuan manggede presiden kesobiahan ini ketujuan ini taler manggede dahak anak kita antuk galah radisan cek aingge matur suksema macam itu wakil antuk galah sani ketiga ring keluarga titiang sakewendan sedurung titiang jaging lantur matur lugrayang pinerihin titiangnya kepangkar kalih ngaturang atiti bakti majeng ide sang dewasa mangdene napi sane pisaratan titiang prasida memargi antar labda karya saha sida sedaning don melarapan adat pengasturan Om Swastiastu. Aingge para pengingsir makemiwah semeton keluarga ring jeroan iriki sane banget mustikayang titiang lan suksemayang titiang ngaturang sesanti pengayu bagio riantukan para pengisir diki sampun prasida nyangre indeks pengrau titiang makemiwah keluarga titiang saha sampun nyayagang genah saha pisubuh sane becik saha sampun tunas titiang sareng keluarga titiang aingge para penglingsir sane baktinin titiang sedurung pacang lembakan atur lugrayang titiang nyinahyang pedewekan sahasane nyarengan titiang pedak tangkil ring ajeng para penglingsir riki titiang mewaste iwayan Eka Saputra Januarta sepisanan pinake kepakusare oleh keluarga titiang sejeroning ngaturang mantuk ring pengisir sareng sami raris puniki wantah aden titiang sane mewaste imade saceng saha pinih utama sane jagi anggen titiang pembaosan rahina nemangkin puniki wantah keponakan titiang sane mewaste inyoman Alex setiosan wenten talar misan mindon titiang sane nenten onekang siki kalih saha sami punika pinake paiketan pesemetonan pasak ring banjar laudan aingge para pengingsir sareng sami sane banget mustikayang titiang lugrayang sane mangkin titiang ngaturang mungwing tetujon pinake pabuat titiang pedak tangkir ring galah sane becek puniki nenten wenten tios wantah titiang ngetutang pesadok titiang puniki sane muaste inyoman Alex duaning ipun mesadok ring keluarga titiang ipun pada tresna pada asih sareng anak alit istri
okan penglingsir ring Banjar Kaleran sane muaste ni kadek Alexa. Turmaningipun sareng kales yate kocap nyikiang manah pacang iket pitresnanipun mangde side masikian jangkep ukurenan. Malarapan antuk punika raris titiang kesareng keluarga titiang ping ramanipun i nyoman Alex tangkir ring para pengisir iriki gumanti nunas keledangan kayun para pengisir sami mangde mepaice warunugraha lan pemargi mangdane ponakan titiang inyoman Alex lan anak Alex duwene ni kadek Alexa majatu karma mekurenan manut kadi tujuan ipun sareng kali ainggih kadi sapunika renatur titiang ngaturang maka tujuan saha pebuat titiang ring penglingsir sami saha galah aturang titiang ring uge wakil saha jagi tunas malih manut kadi penangkan utawi penyawise malih jebos antuk galah kadur. Ainggih suksema niki majang ring penglingsir saking Banjar Klodan sampun presiden. Ni dartayang ini tujuannya saha yang taniwang untuk titiang gesin. Tujuannya wantah jagi nunas warunugraha sareng pemargi mangdane anak Alex duwine sane muaste inyoman Alex lan ponakan titiang sane muaste kadek Alexa presiden metemu karma kados mekurenan sane mangkin mangde kecawis niki belin titiang untuk galah warisan. Anjih, suksema untuk galah sane kategori titiang Om Swastiastu. Majang ring para pengisir saking Banjar Klodan sane banget mesti kayang titiang indik tujuan John Sahu membuat ini sampun kemana untuk titiang sakewanten budaya titiang nunas galah jebos gumanti pacang metesang ingin pebos ini sani wawu tengokan ini komang Alex nah komang nejani iwak metakon tekin komang apake seken cara bobosan pengisir komang tesne kapining panak iwake turwit kena komang pedidi bisa ngade ni memaksa komang nah ini jani apake seken komang lakan cangkep ukurenan ngajak kadek Alexa ni ke komang. Om Swastiastu. Majang ring pengisir sami sane baktinin titiang napi sane kebawasang oleh pengisir titiang wantah daging pisang titiang rumah ditresneseh sarang pada Alexa turmaning sarang kalih sampun sayaga pacang iket pitresnan tiang memargiang swadharma mukrana sangkaning manah lan tujuan titiang sarang kalih saha titang mas restu majang ring pengisir sami wantah asa punika titiang matur titiang matur sesema Om Santi 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 Om. Nah semua iwak dikirit komang subenar tayang isin kena komangi sakhe wale tonen sidi iwak nyawis setenen iwak nawang isin kena nyane i kadek Alexa mapan pedewekan nyane sube iwak nawang sakhe wale isin kena nyane tu sin iwak nawang nah ane jani iwak lakan netesang ieu maluna Dek, namai malu dek, ini samping bapaknya negak dek. Oh sudah di bapak. Jago payah. Pengantin. Ada kenal ini dek. Nah kadek, jadi bapak metakon dekan kadek. Aku keseken cara bobosan penglingsir saking Banjar Klodan keluarga ni komang. Kadek tesne kapining komang Alex turwit kena kadek pedidi sing ada ni memaksa kadek nah ane jani apa kesekan kadek lakar jangkep mekurenan ngajak komang Alex kadek Om Swastiastu. Besok semua untuk galah sane ketiburin titiang sarang pengisir titiang sane baktinin titiang
Napi sane kebaos oleh pengingsir titiang sarang benyoman itu antah medali mas. Nah titiang gumanti terus nasih sarang benyoman turmaning sampun sarang kalih sayago pacang wardiang sodarman kurenan. Untuk manah lantuk tujuan titiang sarang kalih saha titiang lunas restu majeng ring pengingsir titiang sami. Enggih wantah sapunika atur titiang aturang sukses. Om santi santi santi. Inggih para pengisir sarang sami titiang sampun datesang ring maka kali anak kalit Baninya harga. Baninya. Sah. Saha sampun taler ke piragiang sarang-sarang nggih. Waning sampun sangkan manah ipun sangkalih mate tujon pacang ikat pitesnanipun ring saudara berenang nggih. Pastike titian enten purun pacang mungelin besnanipun saha mopece warunugraha dumogi pejatu karmanipun sida memargi antar tur langgeng antas pangukur wakas manut ring tujuan sarang kalih nggih. Inggih galah aturan titiang majang ring pengantar bos mangdeun lan turang bos. Inggih kalangan. Enggak suksema ring glen titiang sampun presiden nyawis induk pinunas penglingsir saking bulan. Menang itu sampun kepiragian sarang-sarang. Dua ring sampun presiden kedagingin kadi ketujuan para penglingsir saking bulan. Saling mangkin galah muwali aturan titiang saking. Galah parisan. Ainggih majang ring pengingsir sana mustika yang titiang dahat jenar angawi bagio mana titiang duaning para pengingsir sampun ngagingin pinake pengabden keluarga titiang saha mapece warunugraha sumangdane prasida anak alet makekale majatu karma mekuranan manut tujuan ipun makekale. Ainggih duaning sapunika lubrayang sane mangkin titiang lantur atur nungguin pikamkam utawi pengerencanaan budonan acara jagi nyangkepin pemargi sang mawiwaha manut kadi paibuna keluargan titiang turmaning malih jebos pet prade wenten sane nenten manut mangde penglingsir iriki sane nyangkepin mungguing pengerencanaan titiang meduluran antuk munasang majang ring ide sang maraga suci sampun kepaice dewasa ayu malih tigang rahina gumanti pacang Amet Pinet titiang ipun nikade Alexa pacang ajak kepenudungan i nyoman Alex saha kelaksanaan bakti pakalakalan pawidi widanan mejaya-jaya saha pejati mangde sidesah pawiwahan sang kalih manut agama Hindu selanturnya ne raris rahina sore galah kirang langkung dauh kalih titiang pacang muali tangkil meriki saha ngiringan prajuru adat lan nayake praja pacang margiang manusia saksi mangdane sida jangkep pawiwan sang kalih manut kadi swadarma adat lan negara saha maruntutan antuk bakti jauban tawi nyikiang keluarga utawi ketah ke bawah pewarangan skala lan niskala. Ainggih kadi punika presida katur umuing pidabdab sane pacang margi yang titiang inggian kadi punika tunasang titiang pemargi taler ring pengingsir sami antuk punika galah katur. Ainggih disampuning titiang wiragiang indek merencana pidabdab sane pacang kelaksanaan sa manut kadi paiguman keluarga titiang iriki dua ni sampun membasar pengulasan ringsang rumaga suminggi enten purun malih titiang pacang ngawawohen ya temunggalin pengerencanaan bumi maka juga tiang wanta satuna ainggih kadi punika malih katur galah ring pengingsir saking banyak tulan minawita wenten pengawah antuk galah katur.
Ainggih, nenten surut-surut titiang aturang para masuk semua majang ring penglingsir iriki ring Banjar Kaler duaning sampun mempaice pemargi saha nyungkemen napi sane sampun aturang titiang sane mangkin pinake cihna utawi sawen napi sane kebawasang sampun sida nemu gelang puniki wenten merupa base tampinan katur ring penglingsir. Masyarakat. Ainggih, duaning sampun jangkep mungguin atur titiang kaping untap titiang nunas menawi teu sejeroning titiang matur wenten atur saha basitan titiang nenten manut banget titiang lungsur gung pengempur untaten atur titiang untuk paramesanti. Om Santi 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 Om galah waliang titiang.